Omurukiko rw'aba disitulikiti rwayetabwamu abebembezi b'abariisa abanyabutegetsi ababaagi hamwe n'abakozi ba gavumenti okuruga omu minisitule y'ebyamagara bebembeire ab'okuruga region ya Mbarara bahamize abanyasheema ng'obubonero bwona obwihirwe omu bantu tihariho ntaanisa n'obubaihire omu nte. Nishana nibakwasire naye positive omu bantu tokwetenga kugira ngu byona babe positive na outbreak like this babahereza icyo kurengera kuri kurwara waza mu drug shop ukagura utubaze antibiotics zatandika kuzo mu blood zita ubukoko bwa anthrax. Orukuru rw'ebyamatungo bwa Sheema District ningasho mwete District Veterinary Officer Dr. Joseph Amanya yagambira orukiko ngo bwahati ente zirikufeera kashozi nibazibagira kizibu omu Kagango Division hamwe na Kyabandara omu Sheema Central Division kandi baziguza abantu. Ente zitambura ku rwa gatanu tukafuna kesi kiziba LC1 kiziba twakurusiga twaga kashozi kwaza Kagango tukaronga ente ekiro cyona mpaka twashikire ente yibagizire ki yibagi baki konkenya medical diraki ekabona kandi tekatekwa ngina abanyashima bagizire ki abagiri nabo mugakwana ndakuzabuze ekirari yagira ati ekazagwira konkente yo tekateka kwekagira ki ekaribwa umushimi kandi yafa mukaseni ezikufakanye Eby'amatungo bashaba mu district ya Sheema yabanze kinjeho kubaga hamwe no kutambuza amatungo hone cyatabura bamwe ombe byo kwerinda hamwe n'abanyabutegetsi. Bacyatwere bintu kabitero kwa existed zitunga mwe abantu bari Kamwenge kazi nora kutakana mu this is so special ngo kinje district yona icyo kumandozana muri y'abantu abantu ebintu bakora babihome turyaha nitukora decisions z'implicatinga community kuri hansi tibine maraka people are frustrated abantu banyigire abantu bari mu trade order abantu binebizo kuturabe twaheza kukinga anthrax dijeje bagarike batukinga abantu n'umuryango babaho bati kuma tutensa bitu emwe bitakwenda kugera ki tutensa muhikirize advice iya ba technical people ayo baratwereze tubase kubingo bwiri ebindebi kumuragire munara kumanya tutensa ningana kumakugamba tukuma twino kubiro kandi abanyashema bakumagafu. Kansero kujetera abantu bakashoza municipality hamwe na chairman w'entebe yo kubanza aho burwiro bwatandikire beine ebagamba owambara yabasima konkanyo kandi okusima kwaje kubenyigo muno kuba wari abantu bariyo bacengera ente ziriyo nzifa abantu bariyo bafa amatungo gona turiyo tuferwe ibintu bingi hato kwahura umuntu agumiza ateki tindwara kwiyaho umuntu bamurogere obwendwara yizire nyuwoke nyine omusente yanje ezente zikano zigurisibwemo zifiri natahamana ganje mingi nayenda nakachiko kanje twashitama twagira ngo hatwenda kunyama zente zeferi ekikube cyosasi ndigire kukigambisha hari atariyo mu rukiko rwita division nte nyuma bembezi bakama biyita bahiguru muticyuyire ntege. So, ku reportinga you are reportinga wasubmittinga report yawe hati report ejo ijaba kwa feedback as in technical advice nangashima ku advising konkati tubire tugizire tuti ngwene tukozire kineki konkati ija hiki Chairman w'entebe yo kubanza yaja ngo buriro bo bukuza kutandika ente yabandize kufa yarugirire okanaruzara omushawo wa government abwa kashoze division akagitaho stamp bati abantu kubagirire bafa ente ejo nkashangaho nyama nayitabanya kachiko inyama twagibinga baturemesa naterana aha division ecyantangarze cyanyirwo wa ya mutwe ijo waherese kuyashikiraho icyo bamuhire turi kukimanya inyama ya dera stamp kandi nkubiye kimwe mu bya nyuma tugambo
abantu basitaboni no kugira ngo batanante inyama entenefa banga bakiterera ko mu kigwegwetu namutibire kandi twaje mu sakutaho intelligence tugitireho abantu shamwenda gwiciro umuntu barakotera abagente batutere ziye tubakwati ninyenda kutahoka riski twena abantu bintu bafuye ko kashumbinge bacondoza okucondoza okubaliheyo technically kugereka ngo ni kwetengeza kuchinga district in collaboration with the task force itwenka district task force tukwemarira netukora in collaboration with the ministry Ombinde byahinguzibwa akatare kakagangwa ko kwezi tacurhuguriza mwente mpaka emihingwejo eherweho gashakwa maika twachire